سلام دوستانی عزیز و گرامی، обеди روز است. بعد ما ویدیو کردیم اینجا کنتر کارتوشکا تیار کردیم. من یک وایش پارچش تیار شده است. دویمش من ازد کردیم. سیاوش بیرون هوا گرفتگی میگم افتابه کلی که خلق یخی هوا بیاد وزبی چیکار نیست بیرون ده. من خیلی دوستان عزیز ما از ابد میکنیم. چه باید دهنش ده اینجا بیا کنی بچه. اکروشکا کردم. فقط پیاز و بادرین دارد تمام. دوستانی عزیز بگو الکه ساعت 5 ده ناو نیلوفر اومدک و من اینجا لباس موندم با نیلوفر اینجا آورده پروستینای سعدی کشه رستگاه بیاکن برای خکدستن. نمیدونم برای چی خیلی اون من اینجا نمیشم روی میکنم روزی دوشنبه و یا برای خواستم من ساعتش نشان دادن. بسیاری پرسیدن که ساعتش چخیلی چیکو کردن شه. یکم برده ما هم نفهمیدیم و وقتی که ساعتش توری کرده موندیم ساعتش نشان نمیدادک. مینوتای پیشترش رو گویم نشان میدادک. بعد خیلی گفتم یاد گرفتم از این ساعتش نشان میتید. با من اینجا هستم چند مینوتی که خواهی مثلا میمونی و اینجاش زیر میکنی خودش در میگیرد. چرا در نگیرد؟ و اگر که برای چی ساعتش نشان نمیداد وقتی که منم خیلی کار کرده رفته استای و ساعتش نشان نمیده. بینین از مرد ساعت نشان نداده است. از ساعت نشان داده است و تا منم همش 00 نشود ساعتش نشان نمیده. از با من 0 کنیمشه بعد بینین ساعت نشان داده. اول ساعت نشان نمیده تا ما یکم برو هم کردیم با گشته همه نشان میده ساعت نشان نمیده. با هم کردیم گویم کفتم نشد. بعد من اینترنت یوتیوب درآمدیم دیدم بعدم خیلی نشان دادن که چیکار کردن در کره. بعد وای میشد گویم ساعتش نشان داده. بعد از یاد گرفتیم دیگه وایش استفاده نمیبریم و دیگرش استفاده میبریم. موزی وایش نشان میدم با و برای مینوتش گویم من اینش همه وقت من ببینین بالاشته من خیلی значок است. من همه وقت اینش استفاده میبرم. اینش به حد دیر مینوتش مثلا تمام میشه. مینوتش در روزه چی خیلی من نفهمیدم. برای همین ویش استفاده میبرم. این استفاده میبرم مثلا 2 مینوت مونده میز نشه 2 مینوت تمام میشه. میمرد خودش هم خیلی هسته. و بعد برای که من این پیدا شده نشازی نشان دادم پیدا نشده. من وقتی که 0 میمونیم همشه من اینا نشان میده. نمیدونم این تایم یگان چیزی دیگه باشه که من گویم من وایش استفاده نمیبرم. نه که هم وایش کتی مونده میشه دخوفکه هم من این مینوتش برای و مینوتی دیگریش گویم. اول اینوش توری کرده میمونیم بعد من این پیدا میشد. بعد مثلا چند مینوتی گویم من زیر کرده میستیم وای میشد. حالا چی میگوین در میگیرد دخوفکه مثلا 5 مینوت ده کار میکند و بخواهین که پالنستی کشنشه با همینش زیر کرده میستید میمرد سراز با ساعت نشان میتید. چخلی که دیده استید و یش دگویم نشان نمیتید سراز تا هوای مینوت تمام نشود ساعتش نشان نمیتید. نمیدونم دوستانی عزیز چخل فهمیدین شما یا که نفهمیدین. من حرکت کردم که شما فهمین. من گویم چخلی که گفتم همان من امین باید که 00 شود. بعد هم دخوفکتان میمرد هم ساعتتان نیز نشان میتید. یک کس گفت که سویتش نمیمرد سویتش هم میمرد. ایما پیش وقت من گویم وینتیلیاتش حتی نمرد هم سویتش نمرد هم خیل. بعد هوای وقتی که 0 شد هم ساعتش نشان داد هم سویتش مرد و وینتیلیاتش هم گویم من مردک با پولیسی دخوفکم مرد گویم. من هم میخشتک برای همین من بسیارتر و دیگرش استفاده میبرم. برای که و کشی اگر همش میمرد اگر موبایلگیش استفاده برم کشمشم که سویتش و وینتیلیاتش و یاش کار کردن میگیره. منم خیلی دوستان عزیز حالا من میخوام یگان شیرینی تیار کنم. اینجا ده کمتر پاسوده هست. پاسوده میشم تازه میکنم و بعد شیرینی تیار میکنیم. و دوستان عزیز چخلی که میبینین من اینجا ده لیستش ششتم
ва мехоҳам ман ҳамин пергаментни бумагаҳое ки харидам ҳамаша бурида хушрӯ карда размер ҳамимона, барои ки ҳар дафъа буридан ино беҳадахе калонан, як ба як бошанд ё ки чӣ хел бошанд намедонам, лекин манда умуман маъқул нашудан ин пергаментни бумагаҳо. Ягон чӣ гӯям намесад, ҳама чӣ мечаспад ша. Барои ҳамин ин дафъи дигар мехоҳам равам бинам кани чӣ хел намудош ҳаст, чӣ хел аст. Ин ба фикрам якним ба намедонам чанд қадар бошад, умуман гӯям ман ҳам хел аст. ҳозир мебурам сиёвуш набро сиёвуш размери ҳамин карда монам. ин дафъа равам агар бозор ягон намуди хуби нағзашам бигирам сиёвуш тезра усу якча истифода бурдагам нимаш мондага ин дутаи дигарш истода ҳозир мебурем шуна сиёвуш. дӯстони азиз бинед ман 4 тақсим кардам шуд гӯем камтар хай айлабакош хай мебуроту неки ай так хай размераш ҳамин все равно исто сиёвуш манай бинед ман инҷош камтар вай мешаду, лекин асосон ки ҳамин размераш ҳамақа мешад все равно иқча бурида напарта муфтаму ҳам хел карда мондумша. ҳозир ятай дигашам ҳам хел икнаму ба печонда мемонам шуна меистам. дӯстони азиз ман шириниҳоя тайёр кардам ва мани дар листа гирифтам. рости гап ин хамирашам хел бояд ки суст бошад ва бо ман лопаткакати камтар рост кардам шаки хел дарунош ҳама ҷош хушрук пазад ва иқаш зиёдтӣ карда ҳозир инаша пазем ва бо дуюмбора иноша низ мегирем. сиёвуш грез нилфар грез дӯстони азизу гиромӣ бинен чӣ хел шириниҳо тайёр шуданд. якум партияша ман чиндам алакай. ин дуюм беҳад бамазза шудаги аст, лекин камтар ширин шудаги аст гӯем. ман иқа ширини бад намехӯрам, хел гӯем бамазза шудаги хел камтар мулоимай, неки хунук шудан ман инош алакай хунук шудаги хел писочни шудаги. 6,4 мон. 6,4. Манам хешдаги ҳастанд, тагаш, руш. Беҳад бамазза ҳаст. Рости гап видаш маъқул нашуда ку, неки маззаш аҷоибот бамазза киям хел. Ай дудона тухм, 200 грамм вай сливочное масло ё ки маргарин. Мана як қитича гӯем пичини шуд. ман рости гап пичини хӯрак не, лекин як тиша хӯрдам ҳам хел бамазза маъқул шудак. вай рецепте ки ман дидам вай какаодор набуду, фақат вай доштак шоколад доштак дарунашда шоколад даруни ҳамин хамирда шоколадро майда карда рехтак. баъд гуфт ки метонен бо какао андозем ё ки метонен ҳам хел сафед кунен ва ман какао доштам, какао андохтам, не бамазза шудаги беҳад бамазза шудаги ҳастай. анаме хел бинен як қитича пичини шудак бо чандташа кӯдако хӯрдан, 3-4 гӯем дутаи уже хӯрдан кӯдако. чой мондам, шаб шавҳарам мебиён мехӯранд, гӯем беҳад хушшудай. анам хел дӯстони азизу гиромӣ биёен ҳамин каси влога ябора ба охир расонем. ман пасуда шуданам дар кор, кору бор, кухня ҷамъ кардан дар кор, либосҳои офтоб кардан дар кор, гӯем кӯдако ужин кардан ва баъди ужин ҷамъгир кардан дар кор. анам хел дӯстони азизу гиромӣ хел дӯстони азиз, ҳатман фикротона комментарияда нависен. ман интизор ҳастам. саволҳо бошад ҳатман нависен. хайр, то пагоҳа.